time labit dari ka station dan leo para pas nakal pababa masa uste atensyo lagi tamlor atensyo makapamakot may gel nakal ko kami upamaral continue telo pero laman mo omis tasel kabaran sila ng email dahil beral bibrang sila din sa gil Kamabidel nga na mosto na station malmasa marastuan yung mga medyo lagi nga natuloy makuha na lapuna lomrola Mora sinang Cavite malimis lungilan ng dinarad mal-enjoy malungilan trip We have to show this to Karuba. oo Ako rarulen di kayakte.
taro sa tele, ngari nga bila sa Kamu sa kalma, sa mabil, kay punta ka ng otobay. Yung tra-otrulir, kung mamasuba ng morbelang. Kung ma-otrulir, marakoksa, o makalan ko lang. Yung piton, meron yung tra-otrulir. Ito, makakalor ko ba? Kung musay ko nila, nakakagalan. Bangko. Avocado. No, What's this? Cassava cake? Is this cassava? Eh? Nakalagay ko doon, bulok na. Ano nga, bulok. Why this one not the fresh? Coconut pie. How about this one? What's this? Kasama. What did you say? Isang buko pa. Oh, siba. Ito. Fernando. Wow, what did you buy? Let me see. Buko pie in the Silvanas. Kailangan ka nga ongor. Kailangan ka mga what's the name of this place? Tagaytay? Tagaytay na to? Diya nga market takay-tal ki marirer agtay, may ka ongor. Tamo ka sa ikan mango. May ka kidele. Mangosteen. Mangosteen. Ayan, kuto ay nakala mag-reklamo nga. O masay kang. Akim Mangosteen. oo, say kang. Mahal Marcos, akim lang. Mga mahal Marcos, maging nakalakalam. Oh, dragon fruit. Yeah. That is jackfruit. 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 Hindi na siya manalungi, lalblila fruits, hindi imol, klungi la imol, blay no, kilmol morsel, bet pa nga la fruits ang aringing. Lagi marokong, may giuk marola. Rata kay tare laltay, manalungi labiyungi, maradam labara fruits, malungi la rin din mga fruits, ay gingar omral. Diba, Hi, we're in Silang, Cavite, and these are rambutang from Laguna. Masarap. We're going to try one. Ano kano kilo ng sones? Kuya pa yun. Itong pan, itong rambutan. Sarap. plastic bag. Wait, kaya nga ako. Oh. Magkano yung kilo kuya? 120. 120. Mangustin yata. 120 kilo. Per kilo. Kano po sa kilo? Berman, higit ba? 20 kilo. Yes. Ay, it just smell. Kaya sa inyo ko basta matay magdiliw. Mandiwan eh, utod na tuturod. This one is good. This one, Longhai. Ikon yun lang po yung From China. This one you like, ah? Oh, apply naman ito kuya. O, yan ang bayan. Pahiya sa Hey, there's the thick one inside. Mali ka lang. Three? Ate, pakita mo daw yung binili mo. This one is 2 kilos worth 240. That's about like 2 point. Oh, how many pounds? Like 5 pounds? 3 kilos. That's around $7. At kuya, 2 kilos. Where's mine?
binit. Ikaw kami na kami. Ikaw kami na Oh, it's like rambutan. Kasi narambutan. Plenty black tourist na rin. Ay, meron Lychee. Meron ko sa lychee na Philippine. Alam niyo lahat sa rambutan. Narambutan natin din. Rambutan. Oo, yung Mercos ang bayungin naman. Ay, What is that? Lychee. Paligay ka na yung buste. Yung Mercor ako Hawaii. Alungil? Alungin. Ay, lagi na lalakain pala ito mo. Huwag na. Okay. Thank you. For the plant flower, orchid, all kind flower, very nice. Tulang Amerika. Amesa, akin na mararamo, kahit maraming mundo. Tumalong lang yung isa daw. תגיד ארות תשאיר שאתה ראיתי. אלא תגיד על מה שלא מסעדלום. Lugu karena ekspedisi rakyat kere la orang ada lom masih ada lom. Lagi macam lagi dah waktu start di bagi di tekstur lagi macam ada lom lo bukan ada aset sebelum lama bingen. Lagi ada lom la mukti gedi abura abu. Lagi mau bisi la blue nampak. Mora stay. Ya uri jam lagi buk kami sabli di la aset segi buk untuk. Nggak suasana apa. Kere la lokal produs lah. Kere la aset ongor, mabobai, mahor, nampak. Altam na kaulong artiang ayu ko masa ikut motolo para state. Lagi nung siya la state pilih. Ya uri tiang ya kita ala lunch soalnya kita pergi nasi. Also this one? Never mind that one. How much you want to give me? This one? Yeah, how much you want to give me? The 3 pieces. 200 pieces. This one you're not going to get this? Okay. Sa lumas ka kung natindan. Fertilizer for flowering. Yeah. How about this one? No, enough. We have those. Enough this one. You make the name. Make sure the name in the receipt. Yes. If you get the name in the receipt. Ngatgal lo bertigal mas tadi dah hotel sincerement ngatgal lo mas aussi ada lo menigel mo atel Mora state mo la state office ma dire no zara Mora mabub ma sai do ba Pagkagid niya ako sa stable yung stove niya, lo mas ada lo, menigay yung tumisyo lo mas, kagid abek peringan ada lo, do mas nila.
Lagi almasa magsusu asendaria dolom la enraile ma abra lo la abra sels ya abra sels sa posudma ma sendan dolom la abra enraile la abra dela komansal. Like this? I don't think it's before How this one na? Sa JP pieces, sa monthly. like this one? No, you can't get the vending. They are different colors. This one's very nice, ma'am. Ma'am, I'll show you. Ma'am, I'll show you, ma'am. Mga fresh plants na